babayan hamasana kauna wa halqa nila. Impatayun insinahun wairun ini halqa kanila. Hakahalan ini hamasana kauna kajatila. Di matumman in agamatan yuwihaun agamasagunnal ingkatan itikadiyatu katan kakahinang yatubiyatal. Imbaba itia asya. Halong sing Quranong karakan mulungnya surah para hausuk. Why? Sumagawa surah para babayaun. Suratun Nisa. Surah para hamang kababaihan. Intanda miulya sinagama in kababaihan intanda di hambuk surang yanan siya Suratun Nisa. Immasakit ka tutanyuyaun in kababaihan siyalgaan piutusan siyamunan in pamayuan in pamaranan na supaya kapag addatan kawayaan nila kailuwang biyadin in paghalga sinagama kanila ini. Tumtumaya kong taymang amo pa kay hindi makaranam kasigpitan in taon nagbadyo atawakan wayrun nagbadyo atawakan wayrun nagtiro walaw punin nagtitirong hatat kala di umawin pagtirong nila reitaan sila sin rasul awak to siya nakasunod palong sinarka nakarisita kita kunalong yung tumpukan sin taunar kaing kamatauran hindasin kababaihan may tawa kita no ini kababaihan di manganal Tinitaliya marayaw. Insuga ini 1% sin kayo halong sila pilar ka jahannam. Imuhang taon ini jeton sin manusia ukun panaw ng parabutan. Sumakawa na namun mo paso. Bangsat jaon ang mukbatyo sin taunar ka si Magnat haantara silang itiwan sin lupa na sunugin dunya. Taliya marayaw. Babae nagtitirong hatat kara imaawin magtirong. Di muntunin pagtirong niya rin niya, kunin niya at pagtirong niya. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ti zamanun ala ummati nisaun labisatun ariha. Dumatunda huling zaman sin umat. Babae lang niya nagbabadyo, nagtatamon sin pamaranan, sumagawa, nagkukumo. Pilawihaw nagbabadyo, sumagawa, ma-describe mimbaran. Sabab lang do sin kapitingan. Ingkarya sa lisin pantalon na kauna maluak. Aw kakitaan mo nagtitirong limuluwak sinemo. Mataod nagtirong diri na hantang. Nauling banda tayo mo sin Rasul. Bangkaw makakita na wihaini babae nagbawatyo sabiya na nagbuhumo. Wal aluhun na painahun na maluna. La na tanyong na yung kababaihan yan sarabin sila yan din ha mga liyadak na sin Allah. Katawahan ta. Ya ko tay mang hukubabay. Katawahan ta ba yung parkala ini? Laknat sin Allah. Babae. Hamok ding hamanga makawa mula nat sin Allah Ta'ala bisan ko nagsusambaya. Banging kaunan mo nagpanamong nagbadyo na sin masigpit pabaran mo. Banging kaunan mo nagtirong na sumagawa yung pababa mo kay iluki kita darang biyadin in style simbaran mo. Pilih nagtirong bihawang bening kaunan. Limawag dat kuman kau ibadat, impataas mo ka ilu ibadat, impababa dosa. Nagbalik Islam, impataas, sumagawa, impababa, nagpupupur sa Allah. Nagibadat, impataas, sumagawa, impababa, hinihinang maksiat sa Allah. Mataud Muslim bihain. Hadu kayong riwayat dumatong na umat ko. Ing kabuhukan sin kababaihan biya antang tanduk sin sapi. Tumtumaya ko tay manghud. Ing kamatauran sin taunar ka ukun kami kanu. Sumagawa bang man kita nilakpas ling hamanga taunar ka. Ukun patarasaw. Ing mga sila nagbabaremo. Ribay-bay niman mo karya sali mo baremo pabariman. Bukun bariman pabaremo. Tali ko marayaw. Bang imbabay karya sali niya nagtitirong biyandaan sinara may Islam parayaw ang pagtirong mo. Biya di nawaha imbabay wayrun kung nagtirong. Bangkaw mabaya pagaddatan sinusog, pagaddati muna yung ginawabaran mo. Bangkaw mabaya respetuhon sinambuok kusog, respetuhay ng bukbaran mo. Mabaya to kailo, lagbuon sinambuok kusog, lagbuan muna yung ginawabaran. Ayaw ko mainuinuin ka, usugan dahon ko pakidkid magdi. Inirukon siya marayaw ang pangatong sinakama. Bangkaw yan, sinusog, wayron ko piyagaddatan. Bang inusog sit-sitan lang ko ay kupya gaddatan.
Bangin usok di itaan niya kawasil pun kalasahan ta kautuwa din yan, puting na yan. Timbunal, paglasakat ko pabay niya. Ya kau bapak misan pa kusuntukon mo kalamahan ko siya. Maraw parasahan, imaksurun kau sinambuho kusog pabay pamarayaw. Mabaya kau hinangon diya sinhantang Yahudi, diya sinhantang sinasarani, teksmayton pabiyawon pagkonsumbrik na kita. Uyin mo yan. Hantang panayaman. Inibiyawon ni Jima tubiyaw nakahalan ta. Amo pa kay di magpakainang ininjahil. Walaw po ninta kapanghati magkalingit simparkalain. In Iblis, hawak duman siya ni maog na rin hanarka. Ya Allah, ibinira ka kulong niya, inhinangan mo ako bingit, inalawon mo ako kulong niya mamingit haumat ko. Lang sinallahu ta'ala pamingit ko haumat ko kakausan mo bingit kung bingit ko. Kaya ingatan mo ba kunin bingit sin syaitan? Bangais. Mabaya kau mainang instrument sin syaitan. Yan kau nagtitirong sumakawa ikaw ninang instrument ipanas at kakausugan. Danik yan ikaw usog mabaya kau hambuok piit. Impiangumpan kay mo tindukon mo. Bangais. Tangan na kumarayaway ako tayo mang bukon kau imiyan, suway na mag-graduate, suway na makatalos, suway na passport, suway na makapas. Hanggang pangalan ko maraya, kuno pa magtiro. In nagtitirong, kuno pa magpaamos yung pagtiro. Mataod nagtitirong, in nagibadat, sumakoring sumamahayag. Mataod in nagtitirong karakan, walang simpaseo. Mataod nagtitirong karakan mo nagdidi. Kini nagtiro, kuno pa magpaamo. Tumtumaya kau tayo mangut kamatauran, sintaunar ka, babae. Bang dumatong bahay ng bukad, magkatali mo rin baran mo. Ya kau waran ko. Before kau matug tali-tali ay baran. Ya kau waran. Ya kau bahay. Uno wahay na hinang mo along sinang kaadlaw mamarahin at tuwang kau tangsuan niya wala tutog. Ikasud mo sulha. Kumpas mo mahalong ko simpasyo, imaksud mo magdi. Kaya musta ka rin pasyo, miyatay ko rito halaw, mamaksud mo magkitiran siya. Ulin bakun mo hadarap sinallah. Ulin hijawab mo pahadarap sinallah. Tungtu may manusia ini kasambung niya hadaratin Allah Ta'ala bang siya bangunon parkala uning kamatayan niya. Banging kaunan bumihawon anak pa, prikuraha iko'y makaukab sin sulga hi ama murwain taon. Sarablong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu salasa bana, fakasahunna wa asyarabahunna wa at'amahunna kanat lahu hijaban yawmal qiyamati minan nar. Isiw-siw intaka anak bawa itu. Tiamungan niya inisimpan mong sinagama. Tiya kaun niya singkakaun sinagama. Iwadlaw niya piya inom niya siniinuman sinagama. Tiyar niya niya inisimpanarbiya sinagama. Mahinang inanak niya ini kailutaming. At awakan hadlang ding hapinar ka jahanam. Di niya hikasud mo. Siyabot panagnaan sin Rasul. Pagtamo. Yan ko ba nga in pagtamon mo, in pagtirong mo, in pagtarun mo sinaurat mo, inyan malagbo kapital mo hikasud mo palong sinsur. Inyan malagbo kapital hikaambit mo kanama mo palong sinsul ka. Inyan haung mapasunyanam mo. Buko ni ko'y dumauhat sin karayawan yan sambil yama mo'y manihina mo marang mo palong sinsul ka. Lam sinallahu subhanahu wa ta'ala pa mga malaikat mali arahum mukhbitin. May talong niya kita si mga ipon ko kaanakan yaon pasurong na palong sinsulga wala sila timud yaon tiutukko nila yung nila. Asuhon sila si mga malaikat yakan mo kaanakan may takamuri sumud sulga. Impangasuho may takamuri sumud sulga ihijawab nila iamak na mo iwan hiinak na mo. Bang ikaw miyan ba sila iyamak na mo iwan hiinak na mo bang ina nirarong sinsulga. Di ma nahi ama nila man sin ina nila makasud palong sinarka. Sarap sin ibadah, sarap sin tirong, sarap sin pagparihala sin aurat, pagtarong sin aurat, pag-ibadat sin babay, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulu antum wa abaukum dakhilin. Suod na kamo palong sin sulga, iman sin kaamaan kainaan yung palong sin sulga, forever kamo kalaw. Tirong.
Patawon sinawra. Kapital dakula sinyan ko ba mailimiling ko di kasudi ama mo palong sura. Pila ring mga kaanak kanimaas sila wihaw na bibingko. Yan ko kay hidayatan nagtiro. Humuon mo. Yan ko nakainatin pagtirong hikasud mo sulga iba ni ama mo bukod sa jabaran mo. Kuno pa ko magtirong suway na kau kay lumapatay putuson si pumuputi. Kuno pa. Suway na graduation. Suway na makapas. Matawudin na tipo sindihin imumungan. Suway na makapas. Suway na makagraduate. Suway na mudyang tuod. Suway na makabana. Matawudin na kasudnar ka sa wapsimparkala ini. Halakal musawifun. Kimami mga sila musawif. Lang si mga sahabat, ya Rasulullah, wa manil musawifun. Hindi si mga musawif. Sila na rin mga tawin yan punsum na. Suway na bihin. Suway na ako makagraduate. Suway na ako makabihin. Tanga sumukuno pa ko magtiro. Muslim, suway siya proud, ikaw na niya nagtitirong. Hahula Iraq. Diyungog diwa, biya din sila biyuno si mga tao puti, si US. Aw nang buktit, di mo along yung Fatima's letter. Olimpia ngayon nila, hawak tuman sila nakawa kayo si mga satro. Hawak tuman sila zina. Hambukan daw papaghumuon sila, paiwan kanila inikab nila. Sa babaon di matong mataas na kurat si mga milikan. Mamiin milikan papaingon sa sinikap. Timangis sila katan sambil sila nagparasulat pa pamilya nila. Piun na mo mapatay kami rin sinihon ka inintirong inaurat na mo. Imbaway kay matan mo unin niya warihan niya. Unin roh niya. Amo na intirong. Amo na inikap. Bangimbabay nagig na sintirong, nagig na sang sinawa niya. Nagig siya singkabuhi niya. Uy, piyakpidaan niman simbinatang. Bukon ko iniris sarap piyapuddanan takaw sumakaw, ini kabayaan sinakama. Bihayin naturam sinakama. Intirong hababay, niya walihan nila. Bang muikon na intirong mo, inig mo rin niya walihan mo. Hangkan piun na mo imapatay kami rin paikon intirong na mo. Subhanallah, haun ka tutani wihaw. Inimian patayan yun na kami rin sinikon intirong na mo. Aung babay wihaw. Yakaw, tay mangod kabalikan ko. Intirong mo mukun niya ni kasud mo sa jasul kapabaran mo sa milina, may manyama mo maambit mo. Tirong. Estudyante o kawin pikilan mo. Yakaw, tay manghod ko ay panagtitirong o kawin pangatayan mo. Uno pa ko magtirong. Uno pa ko tumumbas. Iniyan ko tumumbas, mag-school yung pangaso. Sulit bahay 95, hidihil mo grade halong ito imasimaso. Huwag pensu, bati na magusta. Huwag pensu, yan na namilim sa sindyak-dakan. Parang ko marayaw. Bukon patarasaw. Ilang titirong check-in niya at bumangkar na isiw. Tinirong ako akar na sinallah. Mataod nagtirong biyahon sa babsin, panimod-simod. Lang niya kita, singuran lang niya si mga habalay siyamin. Ginis yan. Before ko sumulog sintirong mo, asuwen ba? Hakar na isiw. Hakar na ipag-decorate. Hakar na ipagpalingkat. Before ko magsulog sintirong, asuwen ba mo? Hakar na isiw. Hakar na sinallah. Sa mapiningit yang dakan ka, kung magtirong ako. Tirong. Wayroon na nga mga anak lang niya, supaya mga kumakatalong sa magriben sa pamasko. Di. Asupaya magtumbas. Pabaya ko magtumbas, tak na ihatirong. Yung pagtirong mo kung pagpalingkat. Yung pagpalingkatan, simbabay suwayaman na niya. Di kura haya kau anak, kita ni makaukap silawang sindua surga sinamak ka niyo. Kaya din, makukap kita ni lawang surga at tawakan makukap lawang naraka. Awang puno surga. Tagnaan taniyo, bukon patarasaw. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Haayat ini beitaan ko sinallahu ta'ala upat wasiat hamanusia. Isulat na mo dalaw niya inahinam nila. 5 bay, iban simbakkas nila. Bakkas sinsiki nila, iban bakkas sin kakahinang nila. Sumukon patarasaw. Magbangon kita ni magbalik. Ingkaryasa ni sin nagtitirong, nagkakailong, nagpipiting-piting, so magbalik kita ni pagkainasulta ni mag-ibadat. Ikay sa anak kung kawa ilawang sindwa maas mo.
Gawang hatatat mo imo na mauka bilawang sindua maats mo siguro hay ken nagwaukap silawang narka. Imbabay lang mapatay di siya makasud narka sa hingar niya maasuwin upatuso kabuhi niya. Panag na nasuhon ni nama niya. Ikamaruay tay mangud niya magulang. Ikatunin banan niya hikaupat nin anak niya. Tali asambil anak asuhon. Ya kau anak kaya patumtuman mo rahina mo. Ya kau tay mangud kaya patumtuman mo rin tay mangud mo. Ya kau ba kaya patumtuman mo rin asawam. Tali amarayaw. Tay masawab dia tutag na antang yung muna-muna. Panging kaon ang tanong nagpapula simbuhok, ando kay lupapula haya magbalik sintiho.